Serikali ya kaunti ya Meru Esther Rukunga ni atariritie njeki iria iringirwa ng'ine rungu rwa wathani bobero bwa ngavana Mutuma ugite mirandi kathumba ndene ya machukuru ni ombete kurika ndene ya kagita gakai kara Mutuma ethirite arikitene. Kîthorano kia mwingi nterecheria ki waziri wa kithomo aga kaunti ya Meru Dr. Esther Rukunga na thukite kanyaka kuthetera ngavana wa Meru Mutuma Ntoithingia kiugana kurutira Meru wira bura kubatiri. His Excellency the Governor Honorable Ntoithingia arutite ngui akaruta ngui boya muno na ibyo byoto mawona antarete woni kumariaki gatundu eye. Bwana Yesu asifiwe. Nkuruki Esther natariritie mona kwithirwa batakara thirikarini kwa kagita karaya. Ngavana nerutanirie na inya muno kwagirithia kithomo kiri kaunti ya Meru agitariria project ira tayari baruthite. Ntolo ikoira andu betu thirikari ya His Excellency the Governor kenda monia kamoi itochiometie na meri eu dainde waziri ndutete ngoi nyinge muno na meri eu kamoi kinya Mutuma chiometie muno nondo ntichomia Mutuma teo irasi ito yoretie project cha education project 40 na meri irasi bieto bia nao. By the way, kwa project kinye nyinge ndetete wakachwe yetu ibyo byatubande koira kira no kire tengavana. Bwana Yesu asifiwe. Twerete ntomba botarera chonde yaria muno ankabwera twate injara na boy bwa kuikantu kwa umbirete tafadhali ndakoira nondo te lazima nkoire openly. Please, okay, la woro no kawate. Kiripotera weru weekendi nyokambitaga ki Mutegi.